Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, Eh, mamati ka kadi iti agdindinamag nga addal-alya iti barangay hall. kuna jay tanod nga ada kano ka agin inkod iti computer iti rabi ay. Adda ka di nakakita? Wala, istoryalaan. Nakita nga nod kano ti tanod. May nakaupo kano nga nakapuraw iti sangot ti computer. Oh, Na, ang computer, kasta ka day. uwan kano. Ay sus, kabut-butang. Ay, masapul akitaam nupud-numot laang, amangan no sa usaulaang. Amangan no sa ulaang dagiti nalaeng agaramid iti istorya. Kasano ko ma? Alangan nga agyanak iti barangay hol iti rabi ay. Ay sus, kilawon nakjal alya. Kapitan ka, wano saan? Apay amabuteng ka. Addan ayan na damag mo, akinilaw ti al-alya. Intay. May saka kadi ka dagiti agrunda no rabi manong? Why? Apay ka di? Namabalin jak kayatan ti agronda. Awan tumat ni Chief Tanod. Apay adi mo kayat ako nam. Kan apay asapulam ni Chief Tanod. Nung amin agpainom, tumurad kami ng agronda. Ngam, agpaiso ka di nga adda nakakita iti al-alya di ta barangay hall? Ang mga nuparbula ang asarita. Idada nang nagwaran at retirwangan. Ti maraya ko ngay madayo Tadyak kayat ti makakita iti al-alya. Kasanaw no angin laang tinangiduron iti ruangan. Nagtatakrot kay din dagiti tanod kan kakagawad dita. Dita, Dita barangay hall. apay atakrut da ako nam. Agpipin na tudun da. No asino ti agyan iti barangay hall iti rabi ay. Na, apay ko mga agpipin na tudundangay. At dangarod ka no al-alya iti barangay hall. Ag-computer pa'y ka no iti rabi ay. Anya? Imposible mo, daytan. An-anwon ko mati al-alya nga iti computer. Agay ayam-ayam ti al-alya. Tapno ag-games iti computer. Takro da kidi amin Siya man ti makakita di tang al-alya ta ikirugaw. Ha? Asidog titirse na dito'y barangay hall. Pudno ka da, itagwarwaras adamag nga da ka no nakakita iti al-alya di ta barangay hall. Isumati ko nada nana. Mabutang pa yan ti daddo mga grunda dita. Nuni badong ko ti may sa kadagiti tanaw. Ha? Tiliwan na aday tang al-alya. Naturod ka ni badong ka. Naturad ka din ni Tata Badong, nana? Ay, wala. Naturod ni badong ka. Oray pasangwam iti kanyaw saan amabutang. Oray iso ati mangidaolo kadagiti tanod nga grunda. Tumatangak man, sunshine. May sakilo akarnit manok, kan Ricardo Matan. Laya, sibuyas, bawang, kan paminta. Adaman ibagak kapitana. Agpaiso ka di anaturad ka no ni Tata Badong? Nagkuna iti dayta. Ninanatuyang kapitana. Uray ipasangom ka no iti kanyaw saan ang mabutang. Kasta ka di mat ni kapitan, kapitana? Na, apay nga imbagan ni Marito yang tikasta. Takrut ka no amin nga opisyalis dito'y kabildatan. Na, Takabutang dati agyan dita barangay hol iti rabi ay kapitana. ay, tay gat-gatang akon, tamapan akon. Aldaw nga minan, kat agluto akpay. Pudno nga tatimbaga ninanatuyang at takrut ni kapitana. Limiklik mo't ni kapitana ididinamang kuno takrut da. Pudno sa mo timbaga ninanatuyang. Kaslamayat daytoy apadaanan no pudno no saan. Nay, kaslaan na unag ti pampanunutan, itay sumungadak, sunshine. Di mo pa napuutan ngay masidagak.
Pudno sa timbaga ni nanatuyang atakrot kayo kano amin dita barangay hol. Agsalawasaw manan na di abakit tuyang. Apay nga rod nga agpipin na to dun kayo nga agrunda dita barangay hol. Enteng, Eh. amom ka de nga iwarwaras ni Marituyang atakrot kayo kano nga opisyales. Kentano dito barangay tayo akabildatan. Oho! Edat pa managnig na, atakrot kami. Numot kit di maminsan, pudno ti ibagbagana. Na, Kaslasaan ka nga may nakapitan. apay manin. Inayunam manin tayo nga agsalsalawasaw abakit. Ay, ipakitam anaturod ka a kapitan. Takwatem no pudno ti ibagbagada nga adda makitkita da nga alalya ije barangay hall. Eh, Kuna kano ni pari ba daw nga iso timang takwat? anya? Makipagkita iti alalya? Apay inteng, kayat mo ka di asukatanda ka akas kapitan? Ipakita mo't anaturod ka tapno di nakasukatan, loko! Ha! Masapul nga agin tuturidak. Tapno didak sukatan nakas kapitan. Anya nga tatay aramidak. Ngem kabutang ko makita ti alalya. Ay. Day takot makipagkita iti alalya. Mga no saan kun nga amo tinagan ka. No makitak. Mariribo ka nak. Jak lakit di kayat ani paribadong ti isukat da kas kapitan. Tamang pangagsabat na paray, atakrot. Na, sasawa matakrot. Ang mga nusikat itakrot. Tapno makita no saan kayo atakrot paray. Agyan kayo, kadagiti tanod mo at hangad, dita barangay hall. Na, Takwatin yun nupod no nga dalalya. anya ko ba nga iti matakwatan mi? Nupod no nga dagpakita kada kayaw. Eh. Kat siya might, ti sumublat nga agyan. Ha? Uray may sak paray. Oh, Sana ka mabuteng. lastog ka man dun. Ang mga no malipatam ti asawam no makakita ka iti alalya. Sana kakas kada kayo atakrot paray. Siya kumati kapitan kay, makita yo tilaing kentured ka. Nakitak mo't nga agsarsarita kayo kani pari badong dita kalsada. Kinarit nakit dahil. Imbaga na nga agyan kami kano ije barangay hall no rabi ay. Kadwak dagiti tanod ka. Taapay ka no? Anya ti kayat na mapasamak? No kano makita mi ti alalya. Isunto ti sumublat nga agyan ije barangay hall nga agmay sa. Ay naturod nga rod ni pari badong no kasta. Agasem? Mamati ka naturod na jay. Turida ka. Sige inteng. Ipakitam nga rod ti kinaturod mo. Ipakita tayo. Naturod kayo atanod. Ken siyak mati katuradan a kapitan. Kasano ko mga kapitan? Agyan tayo amin dito'y barangay hall no rabi ay. Rondaan tayo manday ta nga alalya. Anya? Day takat mangronda ital-alyan. Karkaritin na tayo nga ron ni Paribadong. Tainton bigat ka na, kat uri agmay may sanga agyan dito'y barangay hall. Ta karangat na kano ti alalya. Mamati ka mo, kapitan. Ipakita tayo naturod tayo. Asaan tayo apaabak iti may sala ang akas ka ni Paribadong. Sapay kumaa, tawan agpakita nga alalya. Inarit ka ni parinteg tuya. Ibaga nga grundada yung barangay hall. Apay, anya ti kayat mo mapasamak. Imbagak asyak tubay ti agyan yung barangay hall nga agmay-may sa intong sumaron no arabe. Na, anya ngay kumatimaganab mo no agyan ka itirabi ije barangay hall. Tapno bilib na giti tattao iti kinaturid ko At iwag na dya bating-teng kanda giti tanod na. Mayat sangag paiso day na panunot mo aba daw. Ay kat talaga mayat atuyang. Siyak to tibida no kwa. Nalatlatak to tinagan ko ngam ni inteng.
Apay deta sunglasses katrabi imay. Na, Aldaw laeng ti panangaramat iti sunglasses. kastala nga. Tapno di ka magpinarang iti alalya. No kabut-buteng tilang ati alalya. Agkidemak, tapno saan ko makita. Kasano ang makitam ti pagnaam no agkidem kamay? Makaambuditan. Basta sa anak apa atiw iti dayjay apangas a tao. Kita ta mga no tumayab amin abuok maw, no pudnaw nga adda alalya. Nene. Aguray ka. Apay day ta naubon abawang kan anya na kita. Amin anang ko nga anib ti alalya. Ada amin nun. Na ay makita latamot ti tao atakrot. Na, Agkakanat adi na aramidan. agyan tayo amin dito'y no adda makita tayo ng alalya. Awan ti tumaray. Ang mga no da kayo ti umuna tumaray, Kapitan. Apoy kumatumarayak. Sa anak atakrot. Ay, awan kumati agpakita nga alalya apo. Ay na. Ni, anya nga dyan, Kapitan. Hindi mo't unag na dyan. Tinawlan ti aso. Ada nga ta makikita na. At nakakit ti Kapitan. Kasla nagnay ti ruwangan iti likod. Saan adi ti sangong ayan ta, Kapitan? Hindi mo't arubayan ti barangay hall ti ayan nagiti kakaduata. Sus. Ada rin padat iji unag. Ikabil ko ti sunglass ko. Agin tatanawak iji sarmeng atawa. Ngam agkidemak. Di damot madlaw anak kakidemak. Kaya't di makakita iti alalya. Anya nga iti makita yung Kapitan. Nagturod kayaw na ti manaw. Awan met. Ngam. Apay nga kasla daglot-loto iti noodles. Maangot ko. Apay, manganti alalya iti noodles. Ni, apaya kasla agat noodles, Kapitan. Inluton samot ti alalya ti noodles tayo iji kusina. Yay. Inta iji unag. Saan nga alalya dayto yan? Saan nga agluto ti alalya? Timot sigud a janitor nga inikatyaw ta sadot kan mamartag. Aglut-luton samot iti noodles, Kapitan. Ay, uray ko man di nakabado iti puraw. Ay asit ganta tayo mistigarak. Kasano ang nakaunag? Ay dusaan tayo ti awanan bain. Saan ba't gayam nga alalya? Ay, umay nga taagtakaw. Kunana idi. Napukaw na ti tulbak na itilikaw. Saan magayam? Ay, sumatyar aramatan na asumrak sa agpamarangal alya. Ay, Intangarod itayan na, Kapitan. ay salbag tayo dyan ka inikat ko ang mamartakan sa dut a janitor. Na, apay jay inikat mo ako nam. Ho? Adda ka di pay dito day a tao. Kunadamot an napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Oho? Kano iso ti sumsumrak iti barangay hall iti rabi? Ag online games. Anya? Gapo iti computer games kat aglibas nga umunag. Inton mabisin nagluto iti noodles. Adapay mo iti unag ti barangay hall. Aha? Ay, imbag man tanaduktalan yaw. Ay sus! Inaramat ko nga minti siglat kan turad ka, banang. Na, ang, awan, bilibakan ka itainteng. Anya nga iti inaramid mo. Di naangot ko nga dagat noodles. Napanunot ko asaan nga alalya. Amukon ataw ti akin aramid. Iso si tuturedak asimrek iti kusina. Kahit adamot ijay nga aglut-luto, jay pinapanaw mo a janitor. Nalaing matgayam ni Kapitan Inting tanasulbar na ti may sa aparikot ti barangay hall. Anya ko mati sinulbar na aparikaw. Jay ibagbagada nga alalya na. Kasano ko ma? Kano takrot ni Kapitan? No takrot ako na yung, apay nga rod asinirek na jag pampamarang nga alalya na. Agpampamarang nga alalya ko nam? Win kanu na. Jay kanu sigod a janitor. Agi games iti computer. Tawan wifi da. Iso nga iti barangay hall amapan agi games ken ag online asuga.
Amom ka di an naamuan dati ibagbagadang al-alya ije barangay haul. Talaga ka di nga dalalya. Nagpamarang ka nung al-alya jay sigod a janitor. Ha? Mapan ka no ag games iti computer ije barangay haul tawan wifi da. Kasanuda ngay anaduktalan ka niya. Si tuturad ka no ni kapitan anang sirak ije barangay haul. Ke nakita na jay tao. Kamamok at timurid gayam jay sigod at akrot ah. Ay, wan nga raw. Uray siya kat tinagtagibasit ka. Ngam timurad mag. Manipod ita. Saan ko natagibasitan ni kumparik ngayon tayo? Nadamag ko, ti inaramid mo, iti bagbagadang al-alyan, ita barangay hall paray. Anya itatim ako ng paray. Ingka kadimot agbantay ako ng ije barangay hul. Ay, saanin paray? Nasulbar mo mulaan, akas kapitan, ti parikot. Kablawan ka paray, nalaing ka kapitan. Good job, Kapitan! Naipanagnak mo, asaan ka matgayam at akron? Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.